ni umwe mu bakobwa bakina filime beza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni umwe mu bakobwa wahinduye sinema y'Ubuhinde ku rundi rwego, Katrina Kaif. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka bw'umukinnyi wa filime, akaba n'icyamamare gikomeye cyane ku isi, akaba aza no mu bakobwa beza bakina filime, Katrina Kaif. Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ubuzima bw'abasitari batandukanye bakinnye amafilime, tukakubwira filime bakinnye ku buryo uteze ibyo agufasha kuzireba. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. Reka dutangire twirebera ubuzima n'amateka by'icyamamare, umukinnyi wa filime Katrina Kaif. Katrina Kaif ni umukinnyi w'icyamamare ukora cyane cyane muri filime zo mu Buhinde. Yavutse ku ya 16 Nyakanga umwaka w'1983, avukira muri Hong Kong. Akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime bahembwa amafaranga menshi muri Bollywood. Katrina Kaif yavukiye muri Hong Kong, ariko kubera akazi ka nyina ko kwigisha icyongereza mu bihugu bitandukanye, bakunze kwimuka kenshi. Yabaye mu bihugu Ubufaransa, Ubusuwisi, Pologne, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Nyuma baje kwimukira muri Hawaii, hanyuma bagera mu Bwongereza afite imyaka 14. Aho yahabaye imyaka 3 mbere yo kwimukira mu Buhinde. Katrina Kaif yatangiye umwuga we wo kumurika imideri